muraho neza hobe ho muri hose hobe abiwacu muraho. Waba warigeze kwibaza amafaranga abantu binjiza? Waba waribajije niba aba bagabo cyangwa abagore bafite abana? Ubu turaza kukwereka ubuzima bwabo nyabwo, aho batuye, ibyo bakora n'icyo bakura muri social media zabo. Ntuze kwibagirwa gukanda subscribe, like, share and comment. Tudatinze reka tujye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga umuhanzikazi Clarisse Karasira. Icyakora akaba ari umuhanzikazi wigenga ndetse akaba ari n'umwanditsi w'indirimbo. Ubuzima bwe busanzwe akaba yararushinze, akaba afite umwana umwe, akaba atuye mu Rwanda no hanze yarwo. Amadolari akura muri social media ze, aho afite YouTube ihamye yinjiza binyuze muri streams, ibiganiro no kwamamaza ibijyanye n'umuco. Cyane batamuziho ni uko yigeze guhezwa mu itangazamakuru, ariko yihangiye umurimo. Ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzi Ivry. Icyakora akaba ari umuhanzi ndetse akaba ari n'umuproducer. Ubuzima bwe busanzwe afite umukunzi ariko nta mwana uzwi afite. Akaba aba i Kigali. Amadolari akura muri social media ze ni uko kuri YouTube channel ye imwinjiriza hagati y'amadolari 500 kugeza ku madolari 1000 mu ndirimbo ze ndetse no muri stream. Ibyishe ni uko yigeze kugira ibihe binini bikomeye byo guhera ku busa. Mwanya wa gatatu turasanga Sandrine Sheja. Cyakora akaba ari umunyamakuru, umu MC n'umu brand ambassador. Ubuzima bwe busanzwe akaba afite umwana umwe w'umuhungu. Amadolari akora kuri social media ze ni uko akorera n'amasosiyete nka MTN, Canal Plus, akaba yinjiza binyuze mu kwamamaza kuri Instagram. Ibyinshi inyuma ni uko yigeze gusezera kuri radio agasubirayo kubera public demand. Ku mwanya wa kane turasanga Clementina Miss Gisabo. Icyakora akaba ari umu-influencer, akaba ari umu-businesswoman. Ubuzima bwe busanzwe afite umwana w'umukobwa uba hanze y'u Rwanda. Amadolari akora kuri social media ze ni uko yinjiza akayabo mu kwamamaza brands, anafite ibikorwa by'ubucuruzi. Ibyinshi inyuma ni uko yahuye n'ivangura rikomeye nyuma ya Miss Rwanda, arongera aragaruka. Ku mwanya wa gatanu turasanga Lucky Nzeyimana. Icyakora akaba ari umunyamakuru wa RBA, akaba umu-MC, akaba n'umutoza wa fitness. Ubuzima bwe busanzwe arubatse, afite abana 2. Amadolari akora kuri social media ze ni uko ahabwa amafaranga na brands akorera marketing ya siporo cyane kuri YouTube na TikTok. Ibyishe ni uko yigeze gucibwa intege n'abantu bamushinjaga kwigira too serious. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Ines Gislaine. Icyakora akaba ari umumodo, umu-entrepreneur, akaba n'umu-influencer. Ubuzima bwe busanzwe nta mwana afite, akaba aba i Kigali no muri Dubai. Amadolari akora kuri social media ni uko ari mu influencer binjiza menshi, hagati y'amadolari 1000 n'amadolari 500 campaign. Ibyishe ni uko yigeze gusuzugurwa mu itangazamakuru mbere y'uko yigarurira Instagram. Ku mwanya wa nyuma turasanga Gatera Yago. Umugabo yubakiye izina kuri YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga. Gatera Yago benshi bamuzi ku izina rya Yago TV Show. Ni umwe mu bantu bafite ijwi rikomeye mu itangazamakuru ryigenga kuri YouTube mu Rwanda. Afite uburyo bwihariye bwo kuganira n'abatari bake, ababwira amagambo atuje, yuje ubwenge kandi yubaha abatumirwa be.
Ibi byatumye akurura abantu benshi ku mbuga ze cyane cyane kuri YouTube na TikTok. Aho kuri YouTube yitwa Yago TV Show abamukurikiye barenga 800,000. Kuri TikTok akaba afite ibihumbi n'ibihumbi by'abafana bamukurikira cyane cyane urubyiruko. Yago ni umuntu ugaragaza ubupfura no gutuza. Ntacyo atangaza ku mugaragaro cyemeza ko afite umugore cyangwa umwana. Ntitwarebye gusa ku izina bafite, ahubwo twarebye ku rugendo rwabo, imiryango yabo n'uko babaye intwari ku buryo bwabo. Kuba icyamamare si igitangaza, gukoresha izina ryawe ukubaka n'abandi nicyo gitangaza. Niba ukeneye kumenya byinshi nk'ibi, gukora subscribe ku Ijwi ry'Ukuri ni ikimenyetso cy'uko ushishikajwe n'ukuri kw'aba bantu, si ibihuha.